Yet was so na registered trustee ma East Dadekotopon Development Trust. Ya wono also your director of administration Lord ni la yemofio. Se no krebie nimu se ene trust for nsase ni won di mu anase ni won. Ebu nsam no nto so Kasee edeba. Registered trustee Edema East Dadekotopon Development Trust or no assign director of administration Lord Nila Yemofio ene edituja se nsembia na mfrememu se one more trust no asase bia ewo ndimu afiri one mo nsano anya de se nokure bia ewo mu. Trust title no yewo efi 2003 na somewhere in 2020 crown the same Supreme Court Kasee sa title no edimu ana good at all material times inti atenya yebu ye nanse no ankase trust title yomoyi atre ho anase bibisa enso ye wo langards a aba nsase no so a omo dada nkrofo say sa title no ye twem ena omo boria nkrofo nsase mu ye ka kire amansan na se obiba no be catch us say trust title ye twem inti o say wo obehunu ana say or ton asasa ma na na say bi no eye enye ne kure eno echi no den sem we say so e kan ho chado ha say e wo mu say nkofo tete nsensem but in terms of land administration and management, Chadoha is one of the best, if not the best, ever Ghana. In Shishaya, there to assase acquisition, ni ownership. Papa edimu ankase ye fasa kwano so edi shishema nsase ever Ghana na gabi ebe boy na. Sisi a ye kasa ne se obia o ti chado no ma obunto weyem isan se asembia ni ho a abekọ etiawo